tufli yana kolgotkilar bilen Sekinettey üze. Neseden külüp oturgan bulasısın siz? Şanı kayım külmekten mi ne? Külüp oturma şanı kayım sen kigen külmekten men 20 yıllık kigen edim indi. Ey jan kaylarındı külmek digenden menem kilin Allah'ın külmegin bir iki gün avay kiyede modası çıktı deyip argata. 2 gün avay kiyede modası çıktı deyip argata. Men tege kilinden kalan külmeklerini jiyip baram da menem mutlu karşıklayıp jireyim. Kilinden külmeklerin kiyip. Tege avuldan kelgen yıllarını neseden külesizsiniz siz? Tege avuldan kelgen yıllarını menem bit oğlum bilen kilinim avuldan ap keldiler iyimini sattırıp bizde yaşarsın diye. No tege oğlum aytam yeter indi. Oğlum ayta, eyen keydeyim. Avul şakine bijirmeyin de, ezrek şehir şakine bijiredeyim. Şulay ettirip bir avuldan kelgen yıllarına bulgandır indi jan kaylarım. Çıkıp gittim kibetke it izlep, bir kayda da it jokul vakittam. Bir saat çıkvatın aytam. O apadi baydan bir jirisin it izlepti. Mine yanağına getirdiler sep steveji sarık it edip mine bir 3 kilogram sarık iti bere jiberdi. Jan kaylarım, qaytıp көздегенне kiyip karasa. Tigi mayına tigi dungız kılçıklar yapışıp etken. Şuş qaytır jibergen aldaşıp. Tigi bir kistegin pisiyime de berip karagan edim, pisiyim de aşamay. Menin pisiyim musulman bit. Tatarcha söyleşkenligini anglay. Menim onugum bar indi Albert isimli. Balalar bakşasına jirey. 1 gram tatarcha bilmey. Jünne retli uruscha söyleşe bilmey. Şulay bir künne sadiktan qaytkaş mыңardan sırayım. Olam men aytam. Sadikta bıtka aşadın mı deymen? Aşal dey. Olam men aytam. Sadikta jıkladın mı deymen? Yıklal dey. Ey Xudayım ne urusha ne tatarcha. Ele şulay bir künne ey mana menim көздегimni жалтырата ellerinde нәрсе қойғандар. Тегі şulay bir künne Jeter indi, qaraqamada tıqtılab otura. Şulay bir künne bir gazetdan okudım нәрсе deyip yazganlar. Әнкей, biz seni yaratabız. Pensiyangni bersangina. O'zimizda yashatabız, kuxnyada tursangina deganlar. Ey Xudayım shundaylar da barmi ekan? Yok. Menim oğlum bilan kelinim andaylardan tugul, Allohga shukr. Kvartira bu zo'r ish bo'lmali. Oğluma da addinli bir bo'lma. Kelinime de addinli bir bo'lma. Onugum Albertga da addinli bir bo'lma. No anda tag'in bir bo'lmalari bor. Ansin tigim temniy komnatda jatalar. Mana shu temniy komnatda qayber kurshilar tiga eski misqa ayberlarini tutiralar ekan. Qayber kurshilar shunda et asrilar ekan. No endi bizning etimiz yo'qlik adam. Ol temniy komnatda men yashayim. Qısıq indi qısıqlıq ham, bir детский şkafqana sıyırlıq ham. Tege suzulup yatsan, ayaklar səlinip tura. Yarı indi başın səlinip turmasa. Əli şulay bir künü bir gazetdən okudum, нәрсе deyip yazganlar. Bir jengeyden sıraganlar ekan. Ey jengey, usal kilin galaktin. Qartaygan günlərində bəxtin bulmasın degan. Atege jengey нәрсе deyip etken? Allah'a şükür menim kelinim. Kelinimning tillari pishaq, irinlari lezbi deb aytadi. No endi menim kelinimning tillari pishaq tugul-tugullikada. Ankaytigida bar, ankayminda bar, ankaytigina jo, ankaymina jo, ankaytigida jigir, menda jigir deb kina tura ilgiram Allohga şükür. Mena avuldan kelgan yillarni talon zamanı bit. Ol talon zamanlarini esga olsag'i janqaylarim. Ali shuni o'ylab jireyim. Ochliq zamanı kelsa-da,
Аллаға шүкір, 7-8 жылдық запасым бар. Ол вақытта жиған ярмалар, ол жиған макаронлар, ол жиған вермишеллер, кровать үстері тұлған, шкафастары тұлған, бүтін нәрсе тұлған. Әлі шылай бір күнді көрсе айтам, бір ақыретім айта, ей Сәкин апады, қазір бет күйелерді бей хитри екен беттей. Шул макарон іштеріне кіріп, ұршып ұялап яталар екен. Шолай бір күнні нафталин саталар дегеш кетіп нафталиналарға. Су бойы шират, 100 пашкалалар. Мен айтам, неге 100 пашки бересіз, 2 пашки ғана бересіз, мен ажитме бет мен айтам. Мені менде тұрған бір қатын айтам, апа қышқырмады, мен де нафталинады шекар ұрын ашайым дей. Бір пашка нафталин алды да аузына жетті. Әлі шында ішітіп қайттым жаны қайдарым. Сізге секрет етекпен айтам. Қазір шул нафталинна самагон қайнатқанда қошалар екен. Нафталинны самагон ішкен кіші ойыным иша 15 күн исіріп жүрейді. Міне сізге жаңалық жаңқайларым. Ол талон замандарын еске алсағы жаңқайларым. Бір китап язарлық. Міне шул талон заманында тігім мен ертені сиратқа шықмас үшін кештен шығып алайым сиратты. Кешке 8-лер тересінде. Бір вақытта шығып кеттім, түнгі 2-лер тересі болғандар енді. Бір кімді жоқ тұрам, кебітті бінде басып. 2 милиция келіп шықмасын ма? Апамында нешлеп тұрасың дей? Мен етім себеден жаға келдім. Сен де себеден жаға келмегенсің де, кебет басарға келгенсің де. Ей, олам мен айтам, біздің іші қаршық-қыршық нешлеп кебет басып жүресің. Ана мен айтам, орамдағы бандитларыңыздағыз урам толы. Қарап тұрам, бірсіне сәті шығарды да ятарға татынды. Протокол. Ойлап тұрдым да, тұттым да мұның асылынып желкесіне. Құтқарығыз, милиция изнасилелейді деп жерге дауыдым. 2 секундта өтінеді, бір милицияда қалмады. Қорқытырсың мұны милиция біләңгіні. Генералдың қышақлар еді мәләләксі, генерал ғана жоқ. Жанқайларым, сөйлесең сөз енді. Сөйлемесең іште қала дегендей, ғамыр бойышыл келім біләйін тігіп яшадым бет енді мен ғамыр бойышыл келім біләйін тігіп яшадым. Сөйлесең сөз, әйтсең түртсең көз дейлер, сөйлемесең іште қала, мені бет келін болып түшкәштен қазір 2-ші күнне кеттік қыдағиларға, қыз сөйлешірге, той сөйлешірге кеттік. Қазір қыдағиларға келіп кердік бетінде. Қыдағиға келіп кердік, ей қыдағиның қыланымышларын көрсәгіз. Жер жүзінде меннен де шистаплапты қатын деп қыдағи деген бала. 2-ші күні бітләп қайттым бет қыдағилардан. Бітләп қайттым? Қашынам да қашынам. Қышынам да қышынам. Башыма төздер қалым еқ аптыраға шердім да тігі өзі біздің тубаны ішті ешавшы тігі мал бұрашы ассиминаторым. Ғалимжанға түшіп кеттім. Ғалимжан балақай мен етім кішілерге сейлі көрме. Өзіңе самағын ішірімен деймін. Шоты бұтын жерінде қышыта. Ертеге бізге түшіп мені қарап кетпесін мекен мен айтам. Атаң білін келіп жеткен балақайым. Нешесін қарап кетті енді? Ей Сәкин ападай, бітлігесің бітсендей. Ол қылараф осы, ол дейхлаф осы досты белезанса қалмады. Файдасы тимегеш біттен шешімді қырқы бітірді бетті. 1 ел бет башымнан шәлелік түшірамадым жаны қайларым. Ей, сөйлесең сөз енді, сөйлемесең іште қала дегендей. Менің бір қаптыл мәжет балақайымды өліп кетті, вафат болды балақайым. Бірінде лишениялар, бірінде лекарсывалар помогат етмәдім. Өзі біздің шаллы больницина ана жобасы емпіда бірнеше күнет қаштың Қазанға жіберген направление білән. Қазандағы бір ашық қараған да енді. Бұл айтып бұрып қайтарған қаптыл мәжет балақайымны. Нәрсе деген, қаптыл мәжет, сен абет бірінде де лишения, бірінде де лекарсывалар помогат етмейешек. Итсе етер, сеңа қуатын қыз сүті ішері керек деп бұрып қайтары жібергендер. Ұят болса да етем жаны қайларым.
Abdülmecit balakayım bit qaytqaştın 3 ay boya kilinin imiyin imip jattı. Abdülmecit balakayım bit gipti qırıdı, retkeleri bitti. Kilin gülek yite başladı. Mindən özdürüp. Şulay kelin balakayımda mütlengenlerinde bir vakitini şulay Abdülmecit ulumdan imidip jatkandan monday sıra bergen. Abdülmecit. Sina imiden başka bütün nerse gerek mi? Deyken. Şunda bit Abdülmecit balakayında atvisiz kalmagan. Gerek. Birer kisek ipi getirsek evet bunları ne beytedi ya. Ölüp gittiğinde balakayım aortaqları jеңil bolsun. Siz de ellekinler bulup avu jirip oturan bolasız tağın ha. Men bir janaqaylarım söz yıqtağına söyleyeyim. Söz yıqtağına gaybet tugel bu. Bu dünyada bulgan hal betinde. Kilinde evet benim Allah'a şükür. Mine senin xatının aşağı benim kilinde. Ağzımla jirma otur balakayım. Qarali. Былтырларны biz senin bilen kurarta olmadık mısın o? Sen aytım sen ha. Özüngün kelgening. İki qaytып kettiler. Janaqayım jiber sanatoriyaga xatınыңны, sanatoriyaga jiber. Barıp qaytsın. Özürek kurortda jirip qaytsın. Qara dengiz sularında kıyınır. Tənlərin nasihatlar alıp qaytsın janaqayım. 24 kan olayında ol janaqayım. Et siken çiftede kite. Jiber janaqayım sanatoriyaga jiber akşamına jelleme 6 aylık zarpatın qaydı qaya kitnaganim. Jiber 24 günge tüzersin. 24 gün ol janaqaylarım. Kayğas qalınlığında tuzmay. Tuzmay meniki tuzman Allah'a şükür. İşten sonra jirip qayttım. Qara dengiz sularında qıyınıp qayttım. Dik köp jiredim. Mena şunda Kafkazlarga bargaçtım. Bir Kafkaz biyu öğrenip qayttım. Şu bir Kafkaz biyuğun sizge biyip küsetmeyin mi? Şuna... İdedi. Ayaklarım sızlı benim janaqaylarım. Boyuğum biyip durma. Men de qayıp etmezsiz. 60'ga jettim bit hazır. Ayaklarım angina bit benim. Allah kullarına da pamaga çite. Allah kullarına alışıt ite. Birinin birimin de başka biyip durmam. Mena bu ışnurlar müşet iter mena men şol Kafkaz beygiň mena bütün işlerimi kaldırıp çıkıp gidiler. Yolda qayım. Mena menim de garmınçı jigit bar ekan menda. Yüzeklerinize mena şamla şayaralar benim bilen. Sekinet ötkeler bilen. Hazır qaya basar ekan aytırman toktaptır. Basqalaydır şunda.
Rahmet. Konsert bitmedi әлі шығып кете көрмегіз. Сөз етесіздер. Міне, шампанский көбейді мұнда. Eyde, ortaya turmağızın tomaşaşağa tizilip basınız ol bilen. Zakuskalamın da bunda hazır. Elle tuqtatabız mı konsertde şu şurunda? Kim? Siz... Raul avisi bulam dedi. Давайте sizge kutlar için sözünü biri gel alaysa. İrik Doğan, min seni İrak. Cadı uşlar sana, isenlik, sağlık, selametlik. Tüm ağızdaşık İrik Doğan, biz senin bilen bir uzak kurşular bulduk indi. Kiles mi İrik? İrik. Kiles mi? Biz seni... Biz senin bilen kurşularla oturduk, ben bir senin sağınabız. Her vakitte şu icad dostlarım bilen konsert yazan zallar her vakitte polunu alışak mısın diler, değil mi? Bürük selamet bol, bürük rahmet selamet. Degizdir rahmet Raul abi. 93 yılda men 49 kompleksta bir yıl kvartira siymat etken, men şunday yaxshi kuşlarga to'g'ri keldim. Mana hozir 10 yil o'zimizdan do'stlik jitlari bayli. Raul abi, degizdir rahmat sizga. Esenlik sog'lik. Mana endi hurmatli do'stlar, bu mening klassdoshim, o'zimizning Boshqirdistonning Bizdek rayoni Tovar o'g'li qizi. Elizda. Bugun qayda yo'q. Men İrek'nin şuşunday zor beyremi bilen kutluysum kile. Özümün isimden hem klassdaşlar isiminden ona uğuşlar, icadi uğuşlar, ok bakıtlar tilim İrek. Sana büyük zor rahmet. Biz seninle kuanabız. Degizdir rahmat, degizdir rahmat. Eyde, davay. Tağın bir beyip alayım deyde. Hop, hop, hop. Давайте. Шығалым мұнда, шық. Har konkurs өткеребіз. Бек зор рахмет. To'xta. Hozir mine aytdik bit, İrik jırşı miken, silövşü miken, biyuşu miken deb. Kim İrik şep jırşı, mine 3 türlü konkurs ötkərəbiz. Kulşa boğa qarab, biyuşu mi jırşı mı, silövşü miken her konkurs. Nuka, İrik şep jırşı degen kişiler kulşa balar. Boldu. İrik şep silövşü degen kişiler kulşa balar. İrik şep biyuşu degen kişiler kulşa balar. Mine biyuşu ikensin bit İrik. Şpagat yasap koyar, şpagat. Bek zor rahmet. Bir güzel koşup mağaz konsert ertenge şaklı sözler ya.